The war in the Middle East has caused a humanitarian tragedy. This war has not only affected the Middle East, but the entire world as well. The war and crisis in Syria, which is ongoing for 4 years now, has already led to the deaths of around 300,000 people. Furthermore, hundreds of thousands have been injured and more than 6 million people have been displaced. The majority of the displaced people have still not found a place to settle nor eat. A lot of them, in their search for a peaceful life, have taken the miserable road of refuge and are in a life-threatening situation. Despite this reality, people continue taking unknown paths in the hope of finding refuge in foreign countries. Right now, humanitarian organizations have the basic task of preventing this tragedy by inhibiting the mass migration and meeting the needs of the people. To what extent humanitarian organizations have managed to carry out this task is another point of discussion. راستی هرکس دزانه دوا سالن داوید روجاوا دچخونا غیر درباس بو شروشات غیر درباس دوی دوی ملی دجی ملی هری تعدایلی بو بجی بیجن ملی انسانیه ملی آریکاریه دوا هر چهار سال داوید راستی سازیه که یکو هری الپشتا ملت روجاوا بو پشتا ملت شینگاری بو پشتا احتیاج انواع سابود هر 4 سال شوية بيجي 10,000 11 حتاني 10,015 اوجي سازي الكاريا هي وصورة كردستانية هر سال الكاريا كود كي جهكي جلك مازن دغري د جيانا ملتين روجافادا ام بيجن هر سال جي قدرك باش جلك مازن الكاري ديكي اي سال جي ام بيجن الكاري كو مركري ب روجاوای کردستانی را کری ام دکارن خال ام سر بسیج The humanitarian organization Red Crescent of Kurdistan, since its foundation in 1993, and despite its many obstacles and modest means, has tried to meet the needs of all peoples indiscriminately. The Red Crescent of Kurdistan, particularly in 2012, used all its means to aid the peoples in Rojava and Syria after the increasing crisis in Syria and its impact on the peoples in Rojava. بگمان دماچو د سال 2015 ده شورش روجاوا همو بشیخو به نونرتیا خسریا دموکراتیک سرکفتن و دشکفتنی پرمزن بجیکر ده همو وارده یک جوان وارا دواره تندرستیه خسریا دموکراتیک دریا دستیا تندرستیه بتکلیا و بکارکی هف بش و هفبار بريخستنا هاي فاسوري كردستاني اف ريخستنا سيفيل كايلو خبات وتكوشينا خل سرهمو قادا كردستاني تكال سرهمو دهمو قاد كولين جيانيت ك بشغريك برمزن ج شورش روجاوار کرد 2015 و 2014 و دسپیکا شورش هات آوا کرن الان کرن پشگریا شورش کریه براستیل سر مجارا هیوا سورا کردستانی و کار و خبات و دهندر کوباندا ناو سالا بوریدا مروف به ریز و حرمت نزدیک تبه واکو هم زانن یک مجار گرینگ یکو دسته مپیرا مجول دبه سازی سیویل و کار و خبات مون واکو هم زانن روشن هری زور دا روشن هری زحمت دا دماکو کوبانی پیوستیا زارک کوبانی بشیر هبو دماکو پیوستیا کوبانی به تواهی آلاوین جیانی هبو هیوا سورا کردستانی تجاری به برسف نما و هر تمجی دستک دامن
Also, after the massacre in Shangal, the Red Crescent of Kurdistan considered the task of taking care of the Kurdish Yazidis as an ethical and humanitarian responsibility and sent aid to the mountains of Shangal numerous times. Also in 2015, the Red Crescent of Kurdistan, on the basis of mutual projects with other Kurdish organizations in France, Switzerland, the Netherlands, Belgium, Austria, Denmark, United Kingdom, Norway, Sweden, and Italy, has become a hope for hundreds of thousands of people in Rojava and Shangal. The Red Crescent of Kurdistan, through its work, was able to inhibit a large wave of refugees to a certain degree. After the return of more than 200,000 people to Kobane and 8 projects being set up in many regions of Rojava, the Red Crescent of Kurdistan played a crucial role. Even with limited means, because of the Red Crescent of Kurdistan's work, despite the hardship, thousands of Kurdish Yazidis were able to remain in the mountains of Shangal. ام جوا گلی ایزنی شنگاله سوپاسیه که مازنش با حیوه سهره کردستانی کن که جشش حیوه هشتوره 2014 حتی ایروژی پشتوانیا وی گلی چوی دا ماید که دستی آلی کاریه دایا وی گلی ای کوچبر بویش جی خواه آواره بوی سبب فرمان هفتی و سیال سری گلی می ازدی هاتی کنن باشار الشنگاله والوی جوای دا بجیبو بن چادر کادا و بن دارادا ام دست خوشیه که مازن الاندامو ریخستنا های و سورا کردستان کن که کل امکانیات خواب همو امکانیات خواب پشتوانیا وی گلی کر و دنیا وی گلی دا ما و دستی علی کاری دای و حتی نوها جیا برداوما هر نابرا چند روزو یان هایوه که یان دو هایوه دا دیم دستی علی کاریش علی درمانوش علی او کومت که و دگهینیه چای شنگالش وان گلی می ایز دیرا سپاسیه هایوه سورا کردی دکن حتی نوها علی کارش با ما هر تشتی و ام خوازن رول خواه بیتر بردوام بکا رول خود بردوام بکا و بیتر شغل خواه بکا و ام خوازن دستی علی کاریه بیتر بدا اما ناوی من مروانه ام سپاسیا های واسور کن کو اف اش دست پیگا فرمان داش آلیه صحیح و هاری کاریم اکریم و بانگوازیم بوان کو هر کسی کربه دستی هاری کاریه بوه خرابه دیره بکن سپاسیا ویجیتون. The attacks of the terrorist organization of ISIS against the regions in Rojava have been continuing constantly in 2015. Because of these attacks, houses of Kurdish, Christian, and Arabic civilians have been destroyed, leaving thousands of people homeless. The degree of destruction became clear after the liberation of Kobane on January 26, 2015. 65% of Kobane city has been destroyed because of the ISIS attacks. In this somber situation, the Red Crescent of Kurdistan came into action before any other aid organization. Early 2015, after the liberation of Kobane, the Red Crescent of Kurdistan donated 148,700 euros, 5 ambulances, and 2 mobile clinics to Kobane and Shangal. After the return of the residents of Kobane, the Red Crescent of Kurdistan distributed 10,000 food parcels worth 262,000 euros. For the refugees from Kobane in neighboring cities in Turkey, Malatya and Pursus, who were awaiting a possibility to return, the Red Crescent of Kurdistan sent aid worth 30,000 euros. For the hundreds of injured in the city of Kobane, the Red Crescent of Kurdistan sent special shoes, medicines, and prosthetic devices for a total worth of 108,500 euros. Following the decisions of the International Conference on the Reconstruction of Kobane City, the Red Crescent of Kurdistan donated 500,000 euros for the building of a hospital. دست به كده أول خوين هي وسوري كردستان سپاس کنجبو
آلیکاری وانی سال داوید 2015 دروشه شهر هری گراند کانتونا کوبانی آلیکاری جمره کری براستی جی سر بلندی و امگله کی کیف خوشن به هیوینی جی افتیکلی و آلیکاری کجمره کری بردوام بکن دهندر وی ساله دا گلک تشت هری تشتی پیوستی کوبانی دروشه شهر دا جمره آماده کرن يعني تدي دروشه شهر دا همو تشتی مهات رو خواندن هات شوتاندن تبي امبولانسی میجی هات نشوتاندن دوی دمی داوی دادمها چهار دا پشتی کانتونا کوبانی کوریزگار بوجی چتین داعش 5 امبولانس 4 امبولانس بون و یک جی پولیکلینیک کی جوچک داگرتی به درمان ابو ما بوا درمانا بوا امبولانس حتی وگاوی ام کار دکر لی مخابینن ده امبولانس ما هاتن رو خواندن دهندر روشه شردا هیوا سوره کردستان گلک درمان و ملزمی طبی جمره برای کرن شاندمون اشاره دریا سروجی وانجی تسلیمی مکر میجی در باسی نروشه شردا براستی پیوستی مبگلک و درمان و ملزمی وان هبون اوج ما در باس کرن هندر شردا گلک سلی غذایی خارن اوجی شکانتونا کوبان برای کرن دریا هیوا سوره کرد کوبان را ایرو سر آلیکاریا هیوا سوره کردستانی کوچ با کوبانی بید سال 2015 دا دم شردا و دم و پشتی رزگار کردن کوبانی حتی روزی هیرو سازیا هیوا سوره کردستانی او که سازیا که سویل امش که سازیا که سویل پر تشت نوار موان ده هبون دانستان نوار موان ده هبون وانا گلک آلیکاری مرا درباسی کوبانی کردن گلک یاردمی درباسی کوبانی کردن و تشنه پیوستی کوبانی پی هبون وانا درباس کردن جبو ملت دروشه که پر گران درباس بو وانا جی خواست آلیکاری کوبانی بکن و یاردمی کوبانی گینن پردش درباس کردن د پشتی رزگار کردن تمامی 6500 پاکت مواد غذایی تشتی خارنه و فخارنه آیا درباسی کوبانی کردن پشتی وام دمک پیلاو زاروکان و جلی زاروکان و او زاروکان درباس کردن شیر و تشت زاروکان درباس کردن دمک درباس بود ایسا قدرک جل و علاج درباس کردن دریم تیکری ما بین موان ده و علاج درباس کردن هناك علاج تسلیمی مکردن ما دانا هیوا سور کردی کوبانی دا واتشنا گیب آلیکاری هیوا سور کردستانی بون وانا مرا پر او کرد The Red Crescent of Kurdistan rushed to the aid of thousands of Yazidi Kurds who were in the refugee camps on the Shangal mountains because of the ISIS attacks. In order to survive the nearing winter, the Red Crescent of Kurdistan sent 300,000 family tents and thousands of blankets, despite the obstacles presented by the Turkish state. The Red Crescent of Kurdistan was able to send 15 trucks loaded with food to Shangal, worth 120,000 euros. The Red Crescent of Kurdistan also sent a mobile clinic and 2 ambulances laden with medicines to Shangal. دەستپێکە ساڵێدا ئەم بێژن تشتێکون ئالیکاری هاتەکردن چادر هاتن شاندن قەدەرێ 300 چادری هاتە شاندن ئەو چادرژیش بۆ شەنگالی هاتن ئەو 200 چادر شیاندن چای شنگالی 100 چادر دنجیش بۆ قامپارۆژ ئەو قامژی پێ هاتە ئاواکردن ئەوژی تایبەتی بە ئالیکاریە هیوا سۆرا کوردستانی بوو وەکی دنجیش بۆ مڵەتی شنگالێ هەرجار ئالیکاری تێشاندن نیزی دجار سێ جارژی بهترژی ئالیکاریە خواردنی جلا دەرمانە بە ئالیکاریە هیوا سۆرا کوردستانی هاتشاندن تابی هەنێک مڵەتی شنگالیژی قامپێ دەژیان دەکێت قامپە نەورۆزە لە ڕۆژاوای کوردستانی ئەوەژی ئالیکاریژی قوت نەبوویە دجار بهترژی ئەم بێژن جێل و بەرگ و خواڕین و دەرمان تێلێ بەڵاوکردن مستەوسفێکژی ئەم بێژن نەخۆشخانەک ئاتەندروستی وەرهاتی vekirин ئەو jî bi alîkariya heyva sora Kurdistanê bû ew karavanek hat kiryarîn ji bo cihê nexweşxaneyê li wê derê qederê nîzî 10,000 euro tevlî dermanê tê de tên pêşkêşkirin her sal. طبعا هيفا هشتا بشتي او قتل عامة مزن يا هاتي سري ملتي يزيدي تشي شنغالي ده بدهي هزارة درباسي روش آغابين
يعني قامبا نوروز جي بي قبلتها ونزيكي صدو سهو 5000 إنسان قامبي ده لي ساكنين وجي بلاي باكور وباشوري كردستاني بين وطبعا قسمك ما ظن شوى ما في درجي طبعا امواكا ريفابريا قامبا نوروز الفيدري دسبيكا فيكم كجيا هنا ده ما بانغا وازي ريكرش حميسه زين نبنتوي يه خير خازره وما جرنجي ده سازين كردي وبتايبات براستيان بيجن هيفا صورة كردستاني ياكو دسبيكا اجبريا كم كجيا شنغالي جي دورك يا مزنها بيت قامبا نوروز ده وبشتي ويجي دوراوي هي مستربي هيفا صور حتى جلو برگاجي حتى روجا روجي جبو زبستاني جي نهاجي جلو برگز زبستاني تشينن هاوینا جی هاوینا دشاندن پیلاوون تشتر عیدا بون ازاروکا بون حلا ازاروکا جی تانین و شنگال جی عینی تشتانین خوارین تشتکو افش بو تندرستی انسانا باش او جی الشنگال جی توزع عندن بدر جی يعني روشا قمبان نوروز براستي نش هيفا صوربا او روشا وينبو دەستپێکە کامپ هاتە ئاواکردن هەم ژعالی خواردنێڤە هەم ژعالی جلاڤە ئەف هەموو حازرکردناوە کردبوو و برەنگێکی ڕسمی هات بەلاف کرد هەندروی کامپێدەش بۆ ڤالاجئ عراقي. احنا نشكر جزيرة الشكر للهلال الأحمر الكردستاني. الهلال الأحمر الكردستاني وقع معانا بصورة جد. أول ما تحولنا من مخيم الحكمية المخيم روج وهو بخانة جبل، احنا نسميه خانة جبل بالعراق. هذا خانة جبل، أول ما جاء طبينا المخيم جابوا لنا المواد الغذائية يعني هي وجبة العشاء جابوها لنا، والثانية جابوا لنا أواعي للأطفال. وحاليا الإدارة مالتهم موجودة حاليا على حسب الأمور، من الساعة 8 الصبح يجون تقريبا ل8 تقريبا 9 بالليل. الهلال الأحمر الكردستاني وقف معانا بصورة جد ونقذ العوائل هذه، إن ما يجينا أي دكتور إلا الهلال الأحمر الكردستاني، والفضل لله للهلال الأحمر الكردستاني. لو ما الهلال الأحمر الكردستاني إحنا احتمال أكثر من أطفالنا يعني تموت من البرد، والعلاجات متوفرين معانا وعلى يعني بصورة جيدة، ويفوتون على المخيمات مالنا على النساء وعلى الأطفال وعلى الشيوخ يفوتون معانا ويدارونا بصورة صحيحة. بس نطلب بكافة العلاجات لا تجي يعني بصورة مكثفة لهم، يعني عندك أمراض مزمنة هم ما يقدرون عليها. يعني واحدة من الحالات أنا من الناس صارت عندي عملية لابني عمليتين، وإحنا بالعراق نسميها خراج وأنتم تسموها بالاسم السوري ما نعرف يسمونها بالاسم السوري، خراجات 2، ورحت طلبت منهم قالوا إحنا ما نقدر على العملية، طولنا العملية سويتها خارجية، والمبلغ المادي كان منهم ساعدونا بالمبلغ المادي. تعرف بالمخيمات المبلغ المادي ما هو. 54 people lost their lives during the traditional Nowruz celebrations in 2015 after suicide bombings. The Red Crescent of Kurdistan donated 100,000 euros to 200 families of the victims of the massacre. Just like in previous years, the Red Crescent of Kurdistan collected donations for the poor in 2015 and distributed these during the Ramadan celebrations to the needy. جبو اليكاريا مادي جي راستي جهكي قلقي جرين قلت يك جي ام بيجن برينداري نوروزا حسكي صالة شوي في صالة شوي برينداري بيستي نوروزي 100,000 اورو مقدار هاتا شاندن او جي بريندار هاتا بلاف كرين بينجي و بينجي وحفت مالباتي شهيدة هاتا بلاف كرين ونيزي صدو هشتي مالباتي بريندار هاتا بلاف كرين. This year, due to embargoes by the Syrian regime and other armed groups on the predominantly Kurdish neighborhood of Sheikh Mahsoud and Aleppo, the living conditions of the civilians deteriorated. Therefore, the Red Crescent of Kurdistan decided to send all donations for the poor to Sheikh Mahsoud,
100,000 euros were distributed to the needy families of the neighborhood. وەکی دینجی 100,000 ئۆرۆ هەدەشاندنج بۆ ناوەندامەیە هەیڤا سۆرا کورد لە باژاری حەلەبی ئەوژی فطر و زەکات بوون سەر دە پارچە هاتن 50,000 ئۆرۆ بجهەیەکی و جارەکە دنجی 50,000 ئۆرۆ تابی ڕەوشە شێخ مەقسوود ئەشرەفی هەرکەس دەزانێت ئەمبارگوێدە ئەوژی هەیڤا سۆرا کوردستانی هاتنش بۆ بەشێکی ژوێ ئەمبارگوی بشکێنێ تنگاسی الوی تاخیر بلکی عالم گنز نزدیکه تا خاطی دو بشکرن بانک مج هوا سورا کردی را هوا سورا کردستانی را ولی کاری جمعه شاندن 10,050 را مبلغ مادی بی 3 میلیون ورق سوری مجد مربوطة الفقراء هر مربوطة مدى 10,000 دایر. In order to help the inhabitants of the canton of Afrin, who also live under an embargo, the Red Crescent of Kurdistan sent 8,040 food parcels, each weighing 35 kilograms. The aid, worth 200,000 euros, was distributed to the families who depend on them. في سالي 2015 حصار لسر عفرين هاي ديسا ومعابر حدود يجي كرتيبون هنكي درباس كرنا مواد ومساعداته نبر قوليبي رغم يواجه هذا صورة كردستاني في سالي نسكا 160 مواد غذائية وصحية درباس كر كونتوني اف مواد هاد بلاكرن التواهي جندو نافچين عفريني لسر مالباتي شهيدة لسر اف حالاتي خاص احتياجاتي واني خاص هنا لسر مخيم روبار حملات مواد غذائية وصحي هاتم بلاكرن ولبس شتوي هاتم بلاكرن واحتياجات اطفال وكشير وماشير حفاضات تشتي هون جهات بلاكرن اف حر مهكي تقريبا حملات لورتي تشيكرن اف مواد قشتك طبعا هي صورة كردستاني جماعة شون دبين طبعا درباز بين مد يعني نظام يشتركي درباز فربين رغم حصار طبعا برشاتم بيناقلوا يجي درباز بين طبعا لفر توزيع هات توزيع كرم لوائح ان هي صورة هنا As part of the health campaign for Rojava, the Red Crescent of Kurdistan shipped many ambulances, mobile clinics, medical equipment, and medicines. Within this context, 148,700 euros, 5 ambulances and 2 mobile clinics were sent to Kobane and Shengal. A health center was built under the name of the Kurdish Red Crescent in Derek City. 8 ambulances with lots of medical equipment and medicines were donated to Jazeera Canton. 160,000 euros for medicines was donated to Rojava. 500,000 euros was donated to Kobane for the building of a hospital. 2 freezers worth 84,000 euros and equipment for physiotherapy worth 27,000 euros were donated to Jazeera Canton and the Shengal region. 120 tons of medicines and blood transfusion bags were donated to Jazeera Canton. یا دینجی هری گرینگ پروژه تندرستی اکو آریکاریا مدیکن هر هیو نيزي 20,000 أورو إجمر دشين أو جيجبو قانتونا كوباني وببورين قانتونا جزيرة وعفريني أف أريكارياتيش عندن أو جي أم بي نافندي تندرستي دفكين بي مستشفى دفكين علاوة وابيكتين هندرماني وابي دكرين تشتكي ماسي هي أم بي داغرين أريكاريكا جهة خوا طيبة دكرين نيزي 8 نافندي تندرستي القانتونا جزيري هاتنا فكرين وياك شي العفريني وياك شي الكوباني بتظاهي دحنا من هاتنا أري فكرين حتى وجنها بفي أري كاريا كوتي شاندن.
Within the framework of the Islamic Feast of Sacrifice, the Red Crescent of Kurdistan, in cooperation with Javaka Islamia Kurdistani, donated 360,000 euros to needy families in Kobane, Girespi, Hasake, Tiltamar, Shengal Mountains, and to the Nauros and Roj refugee camps in the Derik region. The collected donations for the Feast of Sacrifice were distributed to the population by the Kurdish Red Crescent and the delegation from the Red Crescent of Kurdistan and Javaka Islamia Kurdistani. Arab and Kurdish residents of the affected regions thanked the Red Crescent of Kurdistan and Javaka Islamia Kurdistani for the generous gifts and their commitment. اما آکو هم وکو دستم وکو ریوبریا کوبانی یک هم دبیجن براستیجی کار و خبات خبر چاو بوم و هیوی هم اجی که هیوا سور کردستانی چاو کد آستا ناو نتویدا ناو داره و خودان هیزه که مزنه دکار به هنج دهازه تر دم پیش داد دستک بده کوبانی دکار به دهازه تر جی کار و خبات خواه هین باش بکن و کورتاسی هم تکانو وی بیجن و هم تکانو ریکا وی برنامه راجی هم سپاسیا خوشبون وان پیشکش دکن و هم بیجن کار و خباتی وان دهندر کوبان دال جمع جی رزی و حرمتی بيجومان اف خبات وتكوشينا ريخسنا هيفا سوري كردستاني جي ريز واحترامي جي تقديري كاركي برمزنا كاركي بر آلي كاره بسركفتنا خسريا ديمقراطيك بسركفتنا شورشا روجافا وبنافي هفريزيا قشتي خسريا ديمقراطيك لروجافا ام سپاسداري همو كارمن وبرپرسياري هيفا سوري كردستانيين هیوی دیکن اب آریکاری بردوام بکی زیاده بکی دیسه جیم دبیجن ام سپاسی هوا دیکن هیوا سورا کردستانی ملت میل اروپا یکو اب آریکاری شاندی مالاوانی هوا دیکن بناوی دیسه جیم دبیجن بناوی ملت روجاوا سپاس دیکن سپاس. Apart from general health and aid projects, the Red Crescent of Kurdistan also organized projects for the displaced Kurdish children. For this purpose, the needs were met for a total of 1,000 child students from North, South and West Kurdistan. In addition, 10,000 euros worth of aid was given to child refugees who were attending schools in Dohuk.